Assalamu alaikum, ljudno. Šta se radi? Jel vi ovdje živite? A evo živim, upravo sam izašao da pokupim drva malo. Aha. Da bi mogu sebi napraviti ručak. Koliko vremena već dugo živite ovdje? Pa ima, eto sad će 3. godina. Nisam dugo, nisam. Zašto ste se osamili, zašto ste otišli od civilizacije, od ljudi, od grada, od urbanizma? Pravo da ti kažem, dodijalo mi televizor gledati politiku, znaš, slušati na dnevniku i tako, znaš. Sad mi ovdje, znaš, dokle ću, ne znam. Ja sam čuo neki Robinson Crusoe ima navlašću, ali vi ste stvarni Robinson Crusoe, jer zaista je ovo trebalo izgraditi i ovdje se trebalo smoći hrabrosti, nastaniti se ovdje. Nisam nešto teško za hranu. Aha. Pokušao sam iz prirode da se hranim. Ima li išta, idete li u lov, ima li? Nije, slabo. Nemam oružje, recimo da ubijam zećeve, šta znam. I tako. Sami ste? Gore još jedan. Aha. On je prije došao, eno gore. Znači ima li još neko gore? Potploćom je on gore njemu. On je uboljen, pa ja odem ovako navečer. Kod njega ima on i svjetlo sviću, stavi. Tako, ima on. Ja nemam još. Evo, morate pogledati odavde gore. Gdje je on, evo. Aha. Upravo po njega sad naljeće avion. A ne znam čiji je to avion. Da li je to hrvatski ili bošnjački. Ja slabo se razumijem Kako zbavljate hranu? Slabo. Neka sajde kad nema snijega, sajde dole do ovih motela. Aha. Ali skupo. Evo, nisam još penziju dobio, a trebam dobiti penziju iz Slovenije. Aha. I tako. Da te zovem, pravo da ti kažem, nemam te s čim počastiti, da ti prije, da 1-2 mjeseca bilo je ovdje vrganja. Živite znači od prirode, prirodno se hranite. Od prirode, samo od prirode. Koliko sam imao zalihe brašna i toga, to mi je sve pri kraju. Kad bi imao malo veće zalihe. Ja. Kad bi imao veće zalihe, onda bi bio bezbedan. Pa sljedeći put ako te budemo posjetili, ljudino, donijet ćemo mi tebi hrane. Pravo da ti kažem, ja sam sve roban i ti kad bi meni donio, ja bi onda, ne znam, da li bi me mogao čovjek utješiti, znaš. Ja. Utješiti od plaća, jer sam doživio do toga da me neko drugi. Znači ipak imate svoj ponos, vam ne da da vam drugi donose. Ne da. Zato, i tako su me učili stariji djedovi, pradjedovi. Imamo ovdje malo ovo je moje inače, moje. Aha. I ova šuma, a više kod čuvanja šume, jer imamo i šumokradica. Dešavalo mi se da dođu, ali kad vide da sam tu, onda odustanu, rekao kao mi smo samo prolaz. Aha. Gdje mi reci odakle ste vi? Mi smo od Bugojna. Od Bugojna. Vidim to, vi nešto slikate. Da. Aha. Dobro ljudno, hvala vam. Rekli ste da se zovete kako? Ja sam
pravo da ti kažem, ne znam smijem li reći, pravo ime. Čamil, kako ste rekli? Ja. Kako ste rekli da zovete? Ja sam Čamil, zvani Musić. Aha, hvala vam. To mi je po djedu. Hvala vam. Hvala vam, pa eto do sljedećeg viđenja. Hercegovine.